Pozdrav svim ljubiteljima dobre psihologije. Ja se zovem Tanja Šešum. Kao što znate, svi vi koji ste pratioci mog YouTube kanala. A za sve vas koji me prvi put vidite, dobrodošli na kanal koji ja koristim kao način pričanja o stvarima koje mene interesuju, a to je pre svega psihologija i psihoterapija. I dugo sam razmišljala kako da nađem modus da svakodnevno snimim neki kraći ili duži, nije ni važno, ali ključna reč je svakodnevno, po neki video ili neki sadržaj, jer je jedna od stvari koje bih još uvijek želela kod sebe da usavršim, popravim. Nisam zadovoljna u kojoj meri sam konstantna, to jest istrajna u nečemu što me interesuje, zato što kao što možete da vidite, neki put me nema po mesec dana, neki put po 2 nedelje, a onda snimam po 2-3 videa dan za danom, što vas koji me slušate ostavlja u nedoumici šta i kada možete da očekujete na temu nekog sledećeg videa, jer sam tu uglavnom bila haotična, prateći neka svoje interesovanja u datom trenutku. I pošto je jedan od mojih ciljeva za 2024. godinu da unapredim svoju istrajnost i konzistentnost u ponašanju, rešila sam da probam da to radim preko ovih snimaka iz YouTube-a, ali nije, složit ćete se verovatno sa mnom, da nije lako uvek naći sadržaje o kojima može da se govori svakodnevno, a da to ne bude dosadno. I zbog toga sam konačno rešila, pa ćemo probati. Voljela bih da mi vi u vašim komentarima napišete šta mislite o tome. Pošto ja svakodnevno čitam, naravno to čitanje obuhvata različite žanrove, ali vrlo često imam paralelno pored nekog drugog žanra i neku knjigu iz psihologije ili iz psihoterapije. Rešila sam da probamo da svakodnevno pročitam odlomak, par rečenica, podelim s vama svoje misli na temu toga što sam vam pročitala i da zajedno pijemo kafu i čitamo svakodnevno. Voljela bih da me i vi podržite u mojoj nameri da zajedno čitamo svakodnevno i u mojoj nameri da popravim, to jest unapredim kod sebe konzistentnost, tako što ćete mi ostavljati svoje komentare, lajkovati, deliti one videe koji vam se dopadnu sa svojim prijateljima i podržati ovaj kanal na bilo koji način koji smatrate da je za vas prihvatljiv. Pa pošto ja i dalje čitam Doručak sa Senekom i zaista uživam maksimalno u ovoj knjizi, danas ću vam pročitati par njegovih razmišljanja o brigama, posebno onome što mi u psihoterapiji, posebno u kognitivno-behavioralnoj psihoterapiji zovemo anticipatornim brigama, to je anticipatornom anksioznošću koja se odnosi na buduće vreme i buduće događaje.
Jer ono što me posebno zainteresovalo i što me ne toliko zainteresovalo koliko ostavilo utisak na mene vezano za to jeste koliko su njegove priče savremene. Kao da se mi ljudi, kao ljudski rod, znači ne govorimo o pojedincima. Naravno da kada govorimo o pojedinačnim primjerima to ne možemo tako, ali generalno kao ljudski rod se nismo pomakli unazad 2000 godina, jer Seneca je živeo, kao što sam rekla u prethodnom videu, između na početku nove ere. Ne sjećam se tačnih brojeva. Seneca je u svojim pismima napisao: češće patimo u mašti nego u stvarnosti. I evo šta kaže. Prema Seneki, sposobnost planiranja budućnosti je jedan od najčudesnijih darova koje ljudi posjeduju. Sposobnost da se planira unapred i da se stvore mnoge vredne stvari zavisi od predviđanja, što je naš unutrašnji način zamišljanja budućnosti. I mada Seneca poredi predviđanje sa božanskim darom, nema ničeg goreg od brige zbog budućnosti ili zbog onoga što bi moglo da se desi u toj budućnosti, a to je za većinu ljudi glavni uzrok anksioznosti. A kada ljudi tako brinu, to je zato što su uzeli predviđanje, što je blagoslov ljudske vrste, i pretvorili ga u izvor strepnje. Seneca je video da ljudi imaju moćnu maštu koja uobličava naše osjećanja i utiče na unutrašnje ocene koje donosimo. Kada se moć predviđanja, koja jeste neka vrsta mašte, pogrešno koristi, stvaraće brigu, strah ili strepnju, što je potpuno drugačije od opravdanih i racionalnih bojazni. Zbog toga se većina anksioznosti bavi onim što bi moglo da nam se desi u budućnosti. Kao u onoj priči Šta ako, kojom sam počeo ovo poglavlje. Šta ako me ona ostavi, šta ako doživim nesreću, šta ako nemamo čega da živim u budućnosti i tako dalje. Ovo mogu biti opravdane bojazni i mogu zahtevati ozbiljno racionalno razmatranje, ali mogu postati i nešto drugo, izvor straha i unutrašnjih nemira ako izgubimo mentalnu staloženost. Za Seneku je strah oblik ropstva, kako je ovo divno rečeno, a nema ničeg goreg od brige zbog budućih događaja, koje nas navodi, to jest navodi naš um da drhti od bezrazlognog straha. Jedini način da se to izbegne, objašnjava on, jeste da se ne poseže napred u mislima, već da se živi u sadašnjem trenutku i da se shvati kako je sadašnji trenutak potpun i savršen baš takav kakav jeste. Kad god Seneca govori o strahu i strepnji, uvek ukazuje na to kako se mogu prevazići takve brige, umesto da mentalno putujemo kroz vreme u neku zamišljenu tačku u budućnosti, kada bi nešto moglo da se dogodi i da brinemo zbog toga sada, treba živeti u sadašnjem trenutku. Marko Aurelije, koji je čitao Seneku, se slaže sa ovim, jer je napisao da je jedini život koji zaista imamo ovaj u sadašnjem trenutku. Za Seneku je briga zbog budućnosti ili žaljenje zbog prošlosti u potpunosti psihološka pojava kod koje ljudi ugađaju svojim negativnim emocijama. Po njegovim rečima, pošto su i prošlost i budućnost nepostojeće i ne možemo da osetimo ni jedno ni drugo, jedini izvor bola mogu biti naše emocije, stavovi ili mašta. Ne znam da li je Mark Twain ikada čitao Seneku, ali je rekao nešto slično. Ja sam star čovjek i spoznao sam mnogo nevolja, ali nijedna od njih se nikada nije desila. Drugim rečima,
sve su bile zamišljene. Ono što je meni zanimljivo u ovom odlomku koji sam pročitala, jeste što je Seneka u stvari vrlo lepo opisao jedan psihološki fenomen koji je prilično čest u današnje moderno vreme, a to je ta predviđajuća strepnja ili anksioznost, ili kako je mi stručno zovemo anticipatorna anksioznost. I napravio je razliku između tog, ajde da kažemo, životnog paradoksa s kojima se mi ljudi stalno susrećemo, a to je da mi ljudi uzmemo nešto pozitivno, kao što je sposobnost maštanja ili kao što je sposobnost predviđanja, i izvrnemo ga u nešto negativno. Znači, ne koristimo ga samo u pozitivne svrhe, što bi trebali da radimo, jer je to dar. Ne znam da li je božanski, on je naravno verovao da je božanski, ali u svakom slučaju je dar i imaju ga sva ljudska bića. Znači, nije individualna karakteristika i pretvaramo ga destruktivno u nešto negativno, pretvaramo ga u strahove, strepnje i sad u zavisnosti od toga koliko se time bavimo, to može da preraste i u paniku i tako dalje. Nešto što je sada već epidemija u oblasti mentalnog zdravlja. Ono što je takođe mi je bilo zanimljivo jeste što Seneka objašnjava da su dva glavna straha koje svaki čovek, znači mora da pokuša da prevaziđe, strah od smrti i strah od siromaštva, koja kod nekih ljudi ima, kako to da nazovemo, aktivni oblik, a to je žudnja za bogatstvo. Ono što je takođe jako zanimljivo, a što je opšta tačka stoicizma, to je stoičke filozofije, jeste da mi suštinski ne reagujemo na same događaje, nego na naše ocene ili naše vrednovanje onoga šta se desilo, što je uostalom i glavna postavka svih kognitivno-behavioralnih psihoterapija, jer je jedan od važnijih filozofskih praotaca kognitivno-behavioralnih psihoterapije stoička filozofija. Ali evo da vam pročitam kako on to lepo kroz primere objašnjava. Mnogo bolje nego što bi ja ikada to mogla. Prvo učenje stoicizma je da neke stvari su u domenu naše kontrole, a druge su van naše kontrole. Ovo bismo možda mogli da nazovemo i zdravorazumskim stavom. Ali po sledećem koraku prema stoicima, to jest sledeći korak prema stoicima jeste da se razume kako sve spoljašnje stvari koje su van naše kontrole i koje nam se dešavaju nisu zaista loše, jer to su samo neutralne prirodne pojave. Ako postaju loše na osnovu mentalnih ocena koje mi donosimo o njima, a koje potom dovode do emotivnih reakcija. Znači, one postaju loše na osnovu emotivnih procena koje mi imamo o njima, a koje zatim dovode do osjećanja, destruktivnih osjećanja, naravno. Zapravo, skoro sve negativne emocije potiču od ocena ili procena. Danas to psiholozi nazivaju kognitivnom teorijom emocija, a započeta je upravo od drevnih stoika. Drugi način da se objasni ova osnovna ideja jeste da mi nemamo kontrolu nad onim što nam se dešava, ali da zato imamo kontrolu nad tim kako ćemo reagovati na te događaje. Koliko puta sam ja u svojim klipovima to rekla, da sam dobila 10 dinara za svaki put kada sam to rekla, bila bih već bogata žena. U svakom slučaju mnogo bogatija nego što jesam. Naprimer, kaže Seneka, verovatno se možete setiti nekog kišnog dana kada ste išli ulicom, pa je automobil projurio kroz baru na putu i poprskao vas.
Niste mogli izbeći da vas poprska, ali način na koji ste mentalno reagovali na to zavisio je od vas. Naprimjer, mogli ste prosto pomisliti, poprskao me. Također, mogli ste i da urliknete, upropastio si mi čitav dan. Naravno, posle takvog izliva negodovanja usledilo bi osjećanje gneva i žive fantazije kako biste sve mogli da se osvetite tom vozaču. Za stoike, prva pomisao poprskao me je predstavlja objektivno opažanje o nečemu što je van naše kontrole, jer smo mogli to da kontrolišemo. Mogli smo jedino da ne idemo tom ulicom, ali to bi zaista onda bilo previše razmišljenja na tu temu. Druga pomisao, upropastio si mi čitav dan, jeste procena, odnosno stav koji smo mi zauzeli prema činjenici poprskao me je, a koji je onda stvorio gnev i emotivnu patnju. Kada smo iznervirani, kaže Seneka, obično mislimo da reagujemo na nešto iz spoljašnjeg sveta, ali zapravo reagujemo na nešto u sebi, našu unutrašnju ocenu i procenu, verovanja i stavove. Emotivno reagovanje zbog tih unutrašnjih procena je nešto što je uzrok naše patnje. Umesto da se nerviramo zbog onoga u spoljašnjem svetu što je možda sasvim normalno i očekivano, kao kad nas auto poprska ili kada se drugi ljudi loše ponašaju prema nama, bolje bi bilo da osmotrimo unutrašnje procene koje nas navode na to da se toliko iznerviramo. Na taj način možemo naučiti da živimo spokojnije. Da ne bi ovaj video predugo trajao, ja ću vam u sledećem, to je sutrašnjem videu, ispričati, to je pročitati, a i malo prokomentarisati koji su načini koje Seneka predlaže za prevazilaženje što anticipatorne anksioznosti, što generalno strepnje i brige. A do tada vas puno pozdravljam.